Mathaa 11 cia hwaĩ-inĩ muthi wa ira nĩguo mbathi irakuite arutani yerekeire mathiko mwena wa Josa irateire mwerekera na kugaragara barabara-ini ya Wundanyi guthii Mwatate kaunti-ini ya Taita Taveta. Gukinyiria riu andu atatu nimekiritwo mukonde gukorwo makuite kurumirira Mutino ucio. Atano gatagati-ini ka aria marageire na nguraro ni marikitie kurekererio thibitari riri na wangi atano marathie na mbere na kwamukira urigiti. Maya mahanikite riri thii yothe inyitanire kuririkana andu aria manakuruhana na mitino ya barabara na kuringana na ruhonge rwa guthingatithia uigiririki wa barabara NTSA. Namba ya andu aria makuruhanite na mitino mwaka uyu ni yambatirite kuma andu 3,000 kinyagia andu 4,000 ikiringithanio na mwaka muhituku ihinda-ini ta riri. These numbers will keep increasing every day if we do not adopt safe road user behavior and also adhere to basic safety practices. Bright Nyawira ni umwe gatagati-ini ka andu aingi aria mari na mathina macungireirio ni mitino ya barabara na atariirie korwo mawatho maria magathikitwo no marumirirwo mathina mamwe matingikorwo makiyumiria. My 1,000 shillings has no same value as yours because my first 1,000 is for survival. To make sure my wheelchair functions, to make sure and that wheelchair that is costly and almost out of reach in terms of cost. Kuringana na ruhonge rwa NTSA mari maitho hari kung'ethanira na huthiri aregenyuku aria matarumagirira mawatho na ni megukorwo magitacukirio makinya mahiu ma kiwatho. Matararumirira mawatho acio nimo magiriire kunyitwo tondu aha turenda mundu uria arathie na maguru no uria arathie na ngari othe makorwe na heshima to one another. So no court case should take more than 3 years on trial and 1 year on appeal. Atwarithia a bodaboda hamwe na matereba a ngari cia ukui wa muingi nio monekete gukorwo mari muhari-ini wa mbere hari gukuruhana na mitino riu makiurio gutigirira na gwitikira ni manyitanira na thirikari niguo kunyihia mitino iria ingirigiririka. Mnapeleka nduthi mmesimama hamna helmet hapa nje ya ofisi yangu nawasikia kila siku no. So once we map out your pick up and drop off points, please mufuate hiyo sheria. Mitino ya barabara no ikorwo ikinyihanyiha kungikinya ahuthiri a barabara no matiye mawatho na mitaratara iria ikoragwo igathikitwo. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.